umusozi w'amaganya ntuzawumva Imana. Iyo ku musozi w'amaganya ntushobora kumva ijwi ry'Imana, ariko iyo ku musozi w'amasengesho, sauti moja iliniuliza, wajua nini kufanyia nini, kwa ajili yako niliteswa sana, nike kwangu kwani nakupenda, kwa ajili yako niliteswa sana, ufike kwangu kwani nakupenda, waligota nini fika siku moja na nilikufa juu ya msalaba. Tazama katika mikono yangu nimekutoa mtoto wangu. Kiwabona ishusho yabo mu biganza by'Uwiteka nimba utari ku musozi w'amasengesho. Hallelujah. Igituma tuba tubona yuko yaduciye imanzi mu biganza bye n'igihe turi ku musozi w'amasengesho. Iyo umuntu ahagaze ku musozi w'amasengesho izi kwereka ko yamaze kuguca imanzi mu biganza byayo. Bibahagaritse imitima, aravuga ngo nimubinzanire, nimuze mubimpe, nzambitaho. Haleluya, twongere haleluya. Kintu cyose kiremerereye ubugingo bwawe, aho wagerageje ukumva ubugingo bwawe bwaremerewe, aravuga ngo nimubizane, nimunkoreza amaganya yanyu yose, kuko njyewe nzanita kuri mwe. Amaganya yanyu yose nuzoza ugira ikikuremereye, uzoza ukivuga mu izina Imana ntize. Ariko reka mbabaze, iyo umwana bahaye ko asaba umubyeyi azamusabira mu migani, uziri rimwe na rimwe tuya gusenga tuvuga ngo Mana ngo ibyamuntu urabizi, ibyamuntu urabizi, aho kureye ngo Imana ntizi byose. Nimuvuge ngo amen. Ariko nuzoza uja gusenga Imana nimba ari ikirato, umuyibwire ngo Mana nkeneye ikirato kandi zanambara nomero 5, umpezi ikirato cy'inomero 5, umubwire n'icyo ushaka cyo ugomba kubufita. Amen. Imana ni data zitumva, tuza tuyibwira nka kurya abana babwira umubyeyi wabo. Nimba abana bazi kubwira ababyeyi babo, Bibiliya iratubwira ngo nimba muri babi ariko ngo mukamenya kugirira neza abana banyu. Nimuvuge ngo amen. Iso wo mu ijuru we mutekereza yuko atazabagirira neza igihe cyose ngo mumusabye. Reka tuze gusoza kuko tutaza kubarambira. Amen. Duhimbaje Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo iduhaye kuba hano uyu mugoroba kubw'ineza yayo n'ubushake bwayo bwinshi. Imana ibiduhereye ubuntu, turabishimiye. Icyubahiro kibi cy'iteka ryose. Dushimiye itorero ryaturaritse kugira ngo tuze kubana no munsi, bashumba hamwe n'abakristo mwese, twanejejwe n'ubutumire bwanyu kugira ngo tubashe kubana. Byukuri tubifurije umugisha w'Imana kubw'ikaze mwaduhaye niyo mukomeje kuduha. Imana yo mu ijuru baduhera umugisha. Tunejejwe no kubona abantu bangana gutya duteranye uyu mugoroba, harimo abashumba amatorero atandukanye, harimo abakristo bavuye mu matorero atandukanye. Biratunejeje rero kubana namwe uyu mugoroba, turabifuriza umugisha w'Imana. Twongeye kandi kunezezwa no kubana na bene data, abo turi kumwe, Patro hamwe na Aline. Ngira ngo natwe ntiduherukana, sinzi igihe twaba duherukana. Ntiduherukanira guteranira hamwe, buriya nubwo tuvuye mu karere kamwe ariko ni nkaho tuvuye mu migabane nk'ibiri. Tunejejwe kubana namwe rero. Imana yo mu ijuru baduhera umugisha. Uraza kuba wicaranye mikoro, turakomeza tujana uko Imana idushoboza. Muratwihanganira kuba tuje dukererewe, si kubw'impamvu zacu, ni kubw'impamvu zibihe, ariko turashima Imana ko idushoboje kuba hano uyu mugoroba. Tunashima ko duhuriranye n'igikorwa cyiza c'amashimwe y'ibyo Imana yabashoboje gukora. Buriya ntacyo mwigeze mukora, ahubwo hashimwe Imana yageze ikikora ibanyuzemo.
Bwana Yesu asifiwe. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Iyo hataza kuba ukuboko kw'Imana, iyo hataza kuba kugira neza kw'Imana, nta mugabo, nta mugore, nta musore, nta mukobwa wari kubasha kugira icyo abasha gukora. Ariko iyo Imana ikunyuzemo, ubaye igikoresho cyiza kigiriye nyiracu umumaro. Turabashimiye rero kubwo iyi nyubako duhagazemo uyu munsi, kubwo kubaka kugira ngo mubone aho muba. Ubundi ntabwo inyubako abantu bayubaka kugira ngo Imana ibemo. Iyi ni inyubako twubaka kugira ngo twebwe tuyibemo. Siko bizayivugwa. Ariko hari inyubako Imana ituyemo. Amen. Iyo rero igomba kuba ari nziza kuruta iyi ngiyi. Turashima Imana yo mu ijuru rero. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uyu ni umugisha. Iyo abantu bagize kino gitekerezo, nico gituma Imana yahaye Dawudi amasezerano akomeye itigeze iheza abandi bantu. Iramubwira ngo ubwo watekereje gusa kubaka inzu yitiriwe izina ryanje, itari butike, itari supermarket, ariko ukavuga ngo natekereje kubaka inzu yitiriwe izina ry'Imana, iramubwira ngo kubera ico gitekerezo gusa. Bwana Yesu asifiwe. Nubwo ugeze mu zabukuru, wewe ntabwo uzayubaka, izubaka umwana wawe. Kandi kubera iyo mpamvu, ingoma, ubutware ntibuzigera buva mu birenge byawe. Nanje nguhaye gutwara kugeza ibihe bidashira. Nico gituma Kristo akomoka kwa Dawidi, kandi ingoma ya Kristo ntizigera ihanguka. Nimuvuge ngo amen. Iyo abantu batekereje neza rero, Imana ibiherekeresha amaboko yayo akomeye. Ndabifuriza guhorana umwuka wo gutekereza neza. Zahora utekereza neza. Kubera ko bwije, kandi turi kumwe n'abasaza n'abakecuru batazaba amaso yabo azagora ku manywa, ariko byagera nijoro akaremba. Ubwo rero tuze kubanguka, ariko mu izina rya Yesu murabona kandi mugere mu rugo amahoro. Amen. Dufite umwanya mutoya niko navuga, kandi ibyo byenda mushumba navuze turaza kubivugana. Dufite ibintu byinshi bituremerereye, turaza byenda kubivugana. Ariko tunejejwe no kuba hano, nibwo bwa mbere bwacu twagera hano. None kera amakaro mwarayamennye, iyi kanisa rikiri rishasha. Kera ko turataha ikanisa mwaramenye amakaro. Nayo naya kabiri. Urumva rero, Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6. Ngaho umusomyi mwiza nadufasha. Aravuze ngo timukagire icyo mwiganyira. Timukagire icyo mwiganyira. Ahubwo ibyo mushaka byose, bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyigingiye, mushima. 7. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Baduhaye uyu mutwe w'ijambo ko ari wo tuza kuganiraho. Uyu mutwe wari no jambo rivuga ngo ntimukiganyire. Kutiganyira, ubundi kwiganyira no kugira gute? Iyo bivuze kwiganyira biba byagenze gute? Kwiganyira ni ugukora iki? Biba byageze aho udashoboye.
aha ukivugisha kandi ntawe uhaye ubwira ngo agufashe muco uhaye wivugishamo. Aha kwiganyira no kugira ute? Ni ukwivovota. Bakecuru kwiganyira no kugira ute? Ni ukwiheba. Abantu ba gensi kwiganyira no kugira ute? Ni ukutagira icyo wemera. Kwiganyira ni ukuba mu mitekerereze itaguhesha kubona igisubizo, ukaba mu kintu uri kubona imbere yawe ariko ntubone igisubizo, inzira igafungwa, noneho ukazugaruka ukiganyira kuri cya kintu kuko nta gisubizo cyaco uzabona. Ngira ngo twumvikane, iyo umuntu ageze mu rwego rwo ni umuntu enje waruhishimisha, ni umuntu ufite umutwaro, niko navuga, ariko udahaye ubona umuntu washobora kumutura uwo mutwaro, akazavuga ngo uyu mutwaro amaherezo yayo uzagira gute? Uzanisha. Nta solution, nta gisubizo paye mbona kuri kino kibazo mfite. Noneho ukaba mu buzima bwo kugira gute? Bwo kwiganyira. Hano rero umwanditsi Paulo, sinza gusubira mu mateka y'uruno rwandiko, biba bigiye kudutwara umwanya muremure. Paulo yaragiye kuja gutanga igisubizo cyabura umuti ku ijambo ryo kwiganyira, kuje abantu biganyiramo. Paulo yarazi ubuzima bw'abantu. Amen. Paulo yarazi ko abantu bagira imitwaro. Paulo yarazi ko abantu baza bahura n'ibibazo. Paulo yarazi ko abantu baza bagira intambara. Paulo yari yaramenyereye kubona abantu bafite ibibazo birenze uko babasha gutekereza. Abona abantu ko barabona imbere yabo, harya umuririmbyi yavuze ngo akabona imbere yiwe ntangira gute? Tanzira. Umuntu rero akaba mu buzima bwo kwiganyira. Paulo ashaka gukangura imitima y'abizera kugira ngo bareme mw'ibyiringiro, bave mu kibuga cyo kwiganyira, baje mu kibuga cyo kubona ibisubizo mu cyimbo cy'amaganya yabo. Haleluya. Uyu mugoroba ndafatikanya namwe kugira ngo tuve mu kibuga cy'amaganya twinjire mu kibuga cy'ibisubizo. Haleluya. Aravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. Naho ngaho niho tuza kuvuga. Rero iyo umuntu yagoswe n'amaganya, iyo umuntu yagoswe n'agahinda, iyo umuntu yikoreye umutwaro atari kwabona aho yashobora kuwuturira, ni uwuhe muti yashobora kubona kugira ngo umutima wiwe wike mu nda yumve yuko abashe kuruhuka? Ngiye kubabwira bimwe mu bintu bikeya bituma tubasha gukira akaga k'amaganya. Nta muntu udafite umutwaro, ariko kugira umutwaro bitandukanye no kugira amaganya. Nimuvuge ngo amen. Muri imvye yaravuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ngo umubwire ngo ibikubabaje ndetse ngo nibigutera. Aravuga ngo azakunda gufasha ngo abashavuye, ngo nitwizere ijambo ryiwe tureke kurira. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya.
undi aravuga ngo habe n'igihe ngo inzira ngo itagaragara ngo hakaba mu kabwibwi. Akabwibwi gasaka ngaka umuntu azaba mu kabwibwi izuba rihariva saa sita. Nibyo cyabura sibyo? Umuntu azaba mu kabwibwi izuba ryacanye rihaye rimena imbuga uduhanga, yaza ashaka inzira akayibura. Mwene data kurya wari watibutse nko mu kabwibwi kabi. Ariko ngo Yesu akavuga ngo humura, ngo dore ndi kumwe nawe, uje umpanga w'amaso. Kandi ngo aje arinda umutumbiriye ngo kumanywa na nijoro. Imana ihabwe icubahiro. Rero dore umuti uzudufasha, Paulo yavuze udufasha kugira amaganya. Ikiza kibi gisubizo c'amaganya, cyabura umuti w'amaganya n'amasengesho, no gusenga. Ongera usenge, tandukanya gusenga kwawe. Twoguma tukaririmba ku karirimbo twarowa tugahaguruka, cyabura tugapfukama. Genda usenge, wongere gusenga, utandukanye gusenga kwawe. Nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe sana. Gusenga umuti w'amaganya. Telefone abantu, umuti w'amaganya si ukuzimura ngo ntibaza bakwibuka. Umuti w'amaganya si ukuvuga ngo abantu baguteye umugongo. Umuti w'amaganya ni ugusenga. Haleluya. Twongere haleluya. Uri igituma dufite imfane mu bantu nuko twagabanukiwe n'ibihe byo gusenga. Gituma turimo kugenda haleluya. Igituma tugenda tugira ibyo dupfana abantu ni kwa sababu tumepungukiwa na nyakati za kuomba. Dawudi yavuze ikintu gikomeye. Yaravuze ngo imigunzu, ibyana by'intare ngo bishobora kugira gute ukena ngo no gusonza, ngo ariko ngo abiringire Uwiteka ngo nta na kimwe bazabura cyiza, nta cyiza na kimwe bazabura mu buzima bwabo. Amatiku ufite ni urugero rw'amasengesho make ufite. Kandi igihe cyose uzaba mu bihe bike byo gusenga uzahora wikoreranye n'abantu. Buriya reka nkubwire rino banga, nimuvuge ngo amen. Nta muntu ufite icyo abasha kukumarira, ahubwo Imana niyo ifite icyo ibasha kukumarira inyuze mu bantu. Imana niyo ifite icyo ibasha kukumarira inyuze mu bantu. Naho abantu ntacyo bakumarira kuko nabo bafite ibyo babuze. Barya bose ubona bakugirira neza si uko baba bikwije, nuko nabo baba bafite ibindi badashoboye ndetse nabyo bibaremereye. Ariko iyo Imana ibatunze ukuboko kwayo bazaba barara badasinziriye ku bwawe. Ko umuntu akakubwira ngo nagutekereje, ngo nakwibutse nyuma y'igihe kirekire. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Umuti w'amaganya. Subira muri ico gitero ari.
nta bantu bigeze baba mu buzima bwo gusenga, babaye mu buzima bwo kuganya. Ibyo ni ibintu biri opposite, ni ibintu bihabanye. Nta muntu wigeze aba mu bihe byo umwe kandi kuba mu bihe byo. Iyo umuntu ari ku musozi wa aba yaragiye kure n'umusozi wa. Iyo umuntu yagiye ku musozi wa sad. Bani habwe icubahiro. Ibi bihe turimo ubwira Imana ikwimure, igukure ku karenge k'amaganya, ikujane ku karenge k'amasengesho. Amen. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Umusozi w'amasengesho. Abrahamu yabwiye Isaka, aramubwira ngo ku musozi w'Uwiteka ngo kirabona. Izabona. Ku musozi w'Uwiteka. Ku musozi w'Uwiteka. Ku musozi w'Uwiteka. Amen. Apana muri bene wanyu, apana kuri banyu gusenge n'abasobukwe n'abasowanyu. Ku musozi w'Uwiteka kizabona. Amen. Umusozi w'Uwiteka hari igisubizo. Amen. Ku musozi w'Uwiteka Imana izirema. Mudageri yigeza kutubwira igihe kimwe, aratubwira ngo Imana yibuze icyo ikora ngo izirema. Nimuvuge ngo amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Iyo uri ku musozi w'amaganya ntuzawumva Imana. Iyo uri ku musozi w'amaganya ntushobora kumva ijwi ry'Imana. Ariko iyo uri ku musozi w'amasengesho, sauti moja iliniuliza, wajua nilikufanyia nini? Kwa ajili yako niliteswa sana, ike kwangu kwani nakupenda. Kwa ajili yako niliteswa sana, ufike kwangu kwani nakupenda. Waligota nilifika siku moja, na nilikufa juu ya msalaba. Tazama katika mikono yangu, nimekutoa mtoto wangu. Tiwabona ishusho yabo mu biganza by'Uwiteka nimba utari ku musozi w'amasengesho. Hallelujah. Igituba tuba tubona yuko yaduciye imanzi mu biganza bye n'igihe turi ku musozi w'amasengesho. Iyo umuntu ahagaze ku musozi w'amasengesho, izi kwereka ko yamaze kuguca imanzi mu biganza byayo. Nimuvuge ngo amen. Amen. Kandi iyo yaguciye imanzi mu biganza byayo, nta giterabwoba icyo ari cyo cyose. Tasha. Reka nihute kubera umwanya. Ubwo amasengesho, ibyiringiro byacu bihindurwa kuba bisha. Cyambere kubwo amasengesho naho ibyiringiro byacu biza bihindurirwa kuba bisha. Iyo tugeze mu ruganda rw'amasengesho, Imana izayongera kandi gakaraga ibyiringiro byacu, ikongera kandi ikabihindura kuba bisha. Ntibibe byari bindi byari bisanzwe. Iyo twatibutse mu kadomo k'amasengesho, Imana izishashu, ibyiringiro byacu bikongera kandi bikaba bisha. Bigasa nkaho hatari ibyo twari dufite ejo, bikongera kandi bikaba bisha none. No, bigasa nkaho nta kibazo dufite kubera yuko ibyiringiro byacu byahindutse kuba bisha. Nimuvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Iyo twageze mu maganya, ibyiringiro byacu bitakaza garanti. Bitubwira yuko bigize igihe bitabonye isolution. Biza bitubwira yuko igihe twategerereje nta gisubizo twigeze tubona. Ndetse bikatubwira yuko iby'Imana yavuze bishobore yuko bitazasohoka. Ariko iyo turi ku musozi w'amasengesho, ibyiringiro byacu biza bishashu. Amen. Tumaini letu hufanywa kuwa mpya. Ugasa n'usohotse mu ruganda w'ibyiringiro, ukavuga ngo none buraca, ngo nejo bukagira gute.
bugaca n'ejo bundi buzagira gute. Ndakwifuriza yuko ibi byiringiro byawe muri kino giterane bibasha guhindurwa kuba bisha. Muri ibi byaravuze ngo mfite ibyiringiro ngo bifite ubugingo ngo mfite iki? Umugabane kumba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iyo ibyiringiro byacu bibihindutse kuba bishashuwe, biza bitwereka, biza bituma dushikira Imana tukayibona nk'itwikorereye imitwaro yacu, tukabona yuko imitwaro yacu atari twebwe tuyifite. Imana niyo ihaye igenda ibumba. Ese nuko bumba harya no kugira gute? Iyo umuntu yikorera ngo yagize yahumba, ukazubona Imana yahumuje ibishabo nibyo yabyishize. Reka nihute. Eka. Matayo igice cya 6 umurongo wa 25. Ngaho soma papa. 6:25. Bamuga umuhagarara uragasoma aho ngaho. Haravuze ngo nico gitumye mbabwira nti timukiganyire ngo, nico gitumye mbabwira nti timukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki tuzanywa iki cyangwa gatatu. Komeza. Timwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo tiburuta ibyo kurya umubiri. Banza wito imuvuge ngo amen. Hano Yesu karavuga ibintu bigize ubuzima bwacu, kandi mu bintu bitugoye, tugowe n'icyo turya, tugowe n'icyo tunywa, tugowe n'icyo twambara, kandi ibyo nibyo bitumye abantu bagira amaganya. Yesu arababwira ngo reka mbabwire ntiyakagira icyo mubasha kwiganyira. Nimuvuge ngo amen. Mureke gutekereza ngo ese muzarya iki, mureke gutekereza ngo muzanywa iki, mureke gutekereza ngo muzambara iki. Arababwira ngo impamvu y'ibyo bintu ngo nuko ubugingo ngo buruta kurya no kunywa. Kuba konyine uriho, nimuvuge ngo amen. Biraruta kurya no kunywa. Daboro urahari. Alors urahari. Vuga ngo urahari. Undahari. Ndahari. None se utariho yorya? Utariho yonywa? Arababwira ngo se ni iki gituma mutekereza hejuru yo kurya no kunywa, ntimubanze gushima yuko muriho. None wowe bigenza gute? Ariko nyine uriho, zabura nturiho. Bakesho muriho none uko muriganyira ko muratekereza ngo umutsima n'amazi cyabura amata birangana n'ibitumye mubaho. Ibaheza kuramuka, ikabaheza kwiriza umunsi, ikabaheza kuryama mugakanguka mutahindutse abasazi, mugakanguka ubwenge bupanze ku murongo. Inaniwe kubaheza ibyo murya n'ibyo mu. Nimuvuge ngo amen. Kongere Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko kubera iyo mpamvu nimubanze mutekereze yuko ubugingo buruta kurya no kunywa. Mwese hano ko murahumeka, ninde umenya umwuka yasohora ukungana? Ninde umenya uhaye yisigazamo ukungana? Reba akaboko kawe ingene uhaye ukagorora, ureba akaguru ingene uhaye ukagorora, reba amaso ingene uhaye ureba, n'amatwi ingene haye yumva. None kurumva ibyo ari byo bihendutse kuruta ibiryo no kunywa. Kumana musaza se mice kuyegeza tubwira ibi bigasa bitekerezo.
nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Kuki tutabanza ngo dutekereze imirimo itangaje y'Imana? Uba turiho n'ubuntu bwawe, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu, kuba turiho n'ubuntu bwawe, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. Uzaza ubanza urebe bwa bwana bwawe n'ubwuzukuru bwawe ugashaganye ukabwire ngo ego uriho, none iguhaye kubaho yo kwima ibyo urya ikakwima n'ibyo urya tibishoboka, kuko ubugingo buraruta ibiryo. Eza Yesu cyubahiro. Nimuvuge ngo amen. Ubugingo buraruta ibyo kunywa. Amen. Uriho. Uriho. Iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turidwa n'imbabazi zayo. D'abord zifite avance yo kubaho. Nimuvuge ngo amen. Amen. Kongere Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Imana ni gitanga. Hallelujah. Ninkakurya uzujana ibicuruzwa yewe wagera mu nzira ukirirwa iyo ngiyo, ariko waza gukubanuka mutahuye n'abakiriri wahindukira gutyo wawe utahubwa ngo ntahanyuze wagera imbere gutyo goya goyi kabisa niko natafuta ngo nanga wagera iruhande undi ese isoko izibabwije kandi wayishatse icyo yabwiye Petero namubwira ati twakesheje ubusa ijoro nta kindi twigeze dufata. Nimuvuge ngo amen. Yesu amwereka incapacity, amwereka ubushobozi buke bwa kimwe. Aravuga ngo taramutse mbwiye inyanja ngo niba inyanja ntiyoba, tukazugira ngo ni tekinike ngo wamenyereye kuroba, ntabwo ari amayeri yawe kuroba. Taramutse ntegetse inyanja ngo ibagaburi yewe ndimwurya. Petero aravuga ati niko ko twakesheje ijoro. Aramubwira ati ikiri muhengeri usubize urushundura rwawe. Reka nihute. Nimuvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Avuga ku bwiza bwo kwa Salomo. Aravuga ati mu byo Salomo azayiratana mubona kwa Salomo byahimbwe yuko ari byiza cyane. Aravuga ngo mubona byo narabi. Tanakamu ta bwiza nabo Salomo yigeze abona bungana n'akarabo kamwe mu byo naremye. Reka dukomeze. Amen. Soma Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 7. Petero wa mbere 5:7. 5:7. Aravuze ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Subiramo. Subiramo. Haravuze ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Ntawe ufite Bibiliya ijambo ry'Imana? Urayifite? Hari umuntu uyifite muri telefone? Bibiliya ijambo ry'Imana. Ngaho soma papa. Petero wa mbere 5:7. Aravuga ngo ibibahagarika imitima byose, ibibahagarika imitima byose mubiyegurire, muyibyiyegurire. kuko bibitaho. Subira abakecuru bumve. Nabo bumve. Subiremo. Iyo abantu bashaje baza batinda kumva. Haravuga ngo ibibahagarika imitima byose, birya byose bibahagarika imitima mubiyegurire, mubiyegurire, muyibihe. Birya byose bibahagarika imitima. Komeza. kuko ibitaho. Kuko ibitaho. Amen. Ngiki kintu cyatuma tutabasha guhagarika imitima. Hallelujah. Hari amaboko arambuye atubwira ngo birya byose bibahagaritse imitima. Aravuga ngo nimubinzanire, nimuze mubimpe.
nza mbitaho. Haleluya. Twongere haleluya. Ikintu cyose kiremerereye ubugingo bwawe, aho wagerageje ukumva ubugingo bwawe bwaremerewe, aravuga ngo nimubizane, nimunkoreze amaganya yanyu yose, kuko njyewe nzanita kuri mwe. Amaganya yanyu yose. Nuzoza ugira ikikuremereye, uzoza ukivuga mu izina. Imana ntize. Ariko reka mbabaze, iyo umwana bahaye ko asaba umubyeyi azamusabira mu migani, uzirimwe na rimwe tuya gusenga tuvuga ngo Mana ngo ibyamuntu urabizi, ibyamuntu urabizi. Aho kureye ngo Imana ntizi byose, nimuvuge ngo amen. Ariko nuzoza uja gusenga Imana, nimba ari ikirato umuyibwire ngo Mana nkeneye ikirato, kandi zanambara nomero 5, umpeze ikirato cy'inomero 5, umubwire n'icyo ushaka ko ugomba kubufita. Amen. Imana ni data izitumva, tuza tuyibwira nka kurya abana babwira umubyeyi wabo. Nimba abana bazi kubwira ababyeyi babo, Bibiliya iratubwira ngo nimba muri babi ariko ngo mukamenya kugirira neza abana banyu, nimuvuge ngo amen. Iso wo mu ijuru we mutekereza yuko atazabagirira neza igihe cyose ngo mumusabye? Reka tuze gusoza kuko tutaza kubarambira. Muyikoreza amaganya yanyu yose, nimuvuge ngo amen. Amen. Twongere Yesu ahabwe icubahiro. Hallelujah. Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Baryo ushaka gukoreza amaganya yawe bafite andi maganya yawe. Baryo aho ushaka gukoreza umutwaro wawe bafite indi mitwaro yawe. Ariko hari umugabo, nimuvuge ngo amen. Amen. Wahetamishijwe ibitugu gusa no kwikorera imibabaro, intimba z'abantu, amaganya y'abantu. Bibiliya iravuga ngo hariya mu Bafilipi aravuga ngo amaze amahoro Imana itanga arya azatwarira hagati mu mitima yacu. Iyo turimo dusenga, nimuvuge ngo amen. Amen. Iyo turimo dusenga, Imana iziduheza amahoro abasha kurinda imitima yacu. Reka mbabwire kino kintu, abantu bafite ibintu byinshi bihangayikishije imitima yabo kandi biremerereye imitima yabo. Iyo twinjiye mu gihe cyo gusenga, amasengesho nk'imbaraga ziza ziturinda kuba mu buzima bwo kuganya. Imana iziduheza amahoro yo mu mitima, ubugingo bwacu bugahabwa amahoro, imitima yacu ikabasha kurindwa n'ukuboko gutangaje k'ubushobozi bw'ubumana. Imana ikarinda imitima yacu. Buriya imitima y'abantu iza yihuta igashakisha byinshi, ni sinzi ngene nashobora kubivuga, ikirukira hirya no hino. Ariko iyo turimo dusenga, Imana iza yohereza imbaraga zayo, eza Yesu icubahiro. Hallelujah. Zikaza kurinda imitima yacu. Amen. Zikaza kurinda ubugingo bwacu, ubugingo bwacu bugatwikirwa, ubugingo bwacu bukarindwa. Iyo ubugingo bw'umuntu burinzwe, umutima wiwe uzuba mutaragite igihe cyose. Nta mfana agira ku bantu, nta share agira ku bantu, nta muntu aza yikoreza imitwaro, nta muntu azagendana, nta gipfundo azagendana ku mutima. Ubugingo bwiwe burarinzwe. Nimuvuge ngo amen. Amen. Iyo turimo dusenga, ubugingo bwacu buzabuja muri security, buzaburindwa. Imana iziyohereza imbaraga kubera ya masengesho twinjiyemo. Imana igasuka imbaraga zo kurinda imitima yacu, ikaturinda kuba mu buzima bw'amaganya, ikaturinda kuba mu buzima bwa stress, ikaturinda kuba mu buzima bwo gutekereza nabi abandi bantu, ikaturinda kuba mu buzima bwo kugira icyo twashobora kwamburwa cy'agaciro gitererewe n'ubuzima bw'amaganya n'ibibazo tuba turimo. Esaya igice cya 26 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye.
iyo imitima yacu ibashiye kwegera Uwiteka tukagirana ubusabane n'Uwiteka, imitima yacu izirindwa tukaba amahoro. Abakolosayi igice cya 3:15 Bibiri iravuga ngo mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe, kuko umubiri ari umwe, kandi mugirirane imitima misha. Amahoro ya Kristo agatwarira mu mitima yacu. Reka nze gusoreza aho ngaho. Umwanditsi yatubwiye ngo timukiganyire cyakagire icyo mubasha kwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Haleluya, haleluya. Abantu baba mu buzima bwo gusenga imitima yabo ni mitaraga, imitima yabo ni mizima. Abantu bashikamishije imitima yabo ku Uwiteka, imitima yabo ni mitaraga. Nta muntu azagendana ngo yaranime, nta muntu azagendana ngo ntaza ndoro, nta muntu azagendana usa nk'ikintu wahambirijwe cy'ikibuye gihambiriye mu mutima wawe. Iyo umuntu abaye mu buzima bwo gusenga, haleluya, haleluya, Imana izayohereza imbaraga zikarinda imitima y'abantu. Ndakwifuriza kugira imbaraga z'umwuka wera zibasha kurinda umutima wawe. Nuba mu bihe byo gusenga, umutima wawe uzaba ubohotse, umutima wawe uzagubwa neza. Bene data, ibyo dushaka twirinde kuba mu buzima bwo kugana, ahubwo nitwegera Imana. Abanyamurenge nasanze baza baca umugani, baza bavuga ngo uwegereye imfura ngo izimusiga iki? Uwegereye imbwa kamusiga niwe uhitamo. Niwe uhitamo. Ugomba kwegera imfura ikagusiga ifuru, cyabura wegera akabwa kakagusiga imbaraga. Rero kuba mu buzima budasenga bw'amaganya ni nko kwegera akabwa kazahora kagusiga imbaraga, kandi igihe cyose imbaraga zikuriho nta tuzuzo ugira. Siko biza bimera. Umuntu azayishima nibyo cyabura sibyo, nibyo. Ariko iyo umuntu ari mu buzima bwo gusenga, reka nsoreze kuri ano magambo, mwukagira Imana mwe munihanganira. Byenda tuzongera tubonane aho Imana izabishakira. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana iziguheza amahoro mu gihe cy'umusaraba. Kweri kabisa. Igihe wikoreye umusaraba, igihe wikoreye umusaraba. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo umuntu yikorera umusaraba wiwe. Igihe wikoreye umusaraba, igihe ufite urebere cyane, usa n'umuba mu mahoro. Ariko amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona kibitariho, tukagendera mu butsinzi. Sinzi umusaraba ufite muri kino gihe, ariko iyo wegereye Imana mu masengesho, oh haleluya, 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 iziguheza amahoro mu gihe uhanganye na wawe. Uzukomeza ukawujana, amen, ariko ufite amahoro mu mutima, ufite amahoro mu mutima. Kristo niwe mahoro. Asante sana. Imuheze si cyubahiro. Haleluya. Amen. Amen. Kristo niwe mahoro yawe. Ufite amahoro. Amen. Haleluya. Ndio muririmbyi yaravuze ngo furaha yetu itabakia ikiwa vyote vimekwisha. Kwa nini? Kwa sababu tunayo amani katika Kristo Yesu. Amen. Tufite amahoro muri Kristo Yesu. Kandi ayo mahoro nta handi wayabonera, ni ku musozi w'amasengesho. Iyo umuntu ari mu busabane n'Imana mu gihe cy'umusaraba, sinzi ubuzima ubayemo, sinzi indwara, sinzi ibibazo wikoreye, uwo musaraba uteruye, ikiza gituma ugendana kandi ukumva ufite amahoro, ni igihe utuye ku gicaniro cy'amasengesho. Kweli. Haleluya, haleluya. Kandi kamwe, iyo umuntu ari mu gihe z'amasengesho, ari ku musozi w'amasengesho, imuvuge ngo amen. Haleluya. Imana iziguheza ituze mu gihe cy'imiraba. Imana izitanga ituze mu gihe cy'imiraba.
tuza tuza wa nyanja tuza. Yesu yigeze ayireba abigishwa baparanganye wa munsi ngo bariko bareba hirya no hino, ba Petero bari bazi gusoza ngo birabananira ngo bagere baravuga batariko n'uyu ngo ariko yita ku buzima bwiwe taye ku bwacu karanirwa no kwita ku buzima bwiwe ngo baza mukoraho ariko se wewe ni ibihe bitose bizagufashe kugeza ahangaha tuwabona ko twagerageje bikatu. Yesu arababwira ngo ariko muzageza he kutizera? Kwizera guke. Nababwiye ngo twambuke tuje hakurya, sinigeze mbabwira yuko tuza kurohama. Nababwiye ngo nimwinjire mu bwato tuje hakurya. Uyu mugoroba hariho amaboko akwambuza inyanja urimo y'umuhengeri. Mu masengesho tuza tubonamo amaboko atwambutsa inyanja y'umuhengeri. Nimuvuge ngo amen. Takizabuza inyanja kwihinduriza, takizabuza umuhengeri kuza, ariko hamwe n'uwo muhengeri, hamwe no kwihinduriza kw'inyanja, turiko turagendera hejuru y'iyo miraba. Itegeko ry'Uwiteka ategeka no kutubwira ngo twambuke tuje hakurya. Ngo arabyuka gatoya adafite ibikabyo byinshi, ngo yitegereze inyanja, areba na wa muhengeri na wa muyaga, aramubwira ngo yewe wa nyanja we tuza. Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Arabwira ngo nawe wa muyaga we ziba. Umuyaga ngo uraziba, inyanja iratuza. Amateka kugeza n'ubu iyo nyanja n'ubu niyo nyanja itagira umuraba. Kuva umunsi Yesu yacecekesheje. Hari ibyo Yesu azacecekesha iyo turi ku musozi w'amasengesho. Nimuvuge ngo amen. Hari ibyo azabwira ngo ziba, ariko uzi kuziba. Ikinyarwanda icyo kiza kivuga ngo ngo wa nyanja we tuza, nawe wa muyaga we ceceka. Ariko izindi mvugo ntabwo ariko zazivuga, zibivuga n'agasuzuguro cyane. Silence absolu. Zibwira ko wewe wa nyanja apaise-toi. Nimuvuge ngo amen. Amen. Gira amahoro. Nawe wa muyaga ziba. Calme-toi. Apana calme, tais-toi. Tais-toi. Nimuvuge ngo amen. Bivuga iki rero? Hari imbaraga zizike bijya bituvurumye. Nimuvuge ngo amen. Nico gitobo uzabuca mu gitondo iwawe batekerezaga yuko ari mu marira akabyuka ari impunzu. Hari igihe Uwiteka aba yabyutse mu gitondo akabibwira ngo wanyanja we tuza, nawe wa muraba we ziba. Ngo mashi namembona. Namembona nguriya mukecuru ngo yagize abana b'ubwenge. Nuko hari umugabo wacecekesheje inyanja azibisha imiraba. Nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe sana. Ukuboko gutangaje ku Uwiteka ku musozi w'amasengesho. Tureke kwiganyira. Hari umugabo ugira ibisubizo. N'igihe cy'umuraba, n'igihe cy'inyanja zihindurije, hari umugabo w'umunyamaboko. Kandi gatoya mbabwira, iyo umuntu ari ku musozi w'amasengesho, nimuvuge ngo amen, ahora n'ibyishimo mu gihe cyaje. Mu gihe cy'ibibazo, igihe cya tribulation, igihe cy'amajaribu. Ese niko tuba tuvuga ni mu gihe cy'ibigeragezo. Igihe cy'ibigeragezo ahora n'ibyishimo. Nicyo gituma hano muri uru Rwanda rw'Abafilipi yaravuze ngo mwishime iteka. Nukwishima se ibibazo byabuze? Nimuvuge ngo amen. Nukwishima no hagati mu bibazo. Nta mugore nta mugabo wo kwishima mu bibazo ataba ku musozi w'amasengesho. Ibishoboka. Ibikunda. Ariko igituma bera bose abakristo bose bo mu isezerano rya kera n'isezerano risha, abantu bose bahoranye ibyishimo ubuzima bwabo n'abantu bagumye ku gicaniro cy'amasengesho. Abantu bahabwa habe n'igihe ibintu byose bizocanamo. Bibiri iravuga ngo amaci agacanamo, izuba rikaba ryinshi rikumisha ibintu. Bahorana itoto, bahora banezerewe iteka ryose. Nza nibuka ngo umukecuru umwe ngo abahungu baramubwiye bati ariko mashi mama ukuri mu kudukoza isoni kabisa mu ikanisa. Niki gituma uri mu gushayaya mu ikanisa? Kukugura kecuru wagiye utuza nk'abanyira naka. Sinshatse kuvuga noja kuvuga izina ry'umukecuru umwe wicaye hano. Nawe ukaza wishira mu
mu mutuzo ukatureka twebwe nta abantu bakiri bato uri mu gushayaya gutugeze mu materaniro kera wewe baba batera indirimbo ukaba wateza amaboko bite byawe uzudukoze isoni nturi mu kubona bakwe ukabona nabishwa n'abakazana iruhande rwawe ngo umuhungu aramubwira ati reka mukecuru noneho sasa kukwereka ko tugukunda no kugira ngo uzabe smart utuze ejo nzakuzanira ikirato gisha murabyibuka turato twiwacu twiza twageza dusa gutera kumuhondo kumva ngo umuhungu aragiye arakazanye ni nkaho yaravuye mu gatanu nyine kaya soko yo mu gatanu ngo arakayamuhaye ati aka ngaka rero uzagasengana n'iyi ariko uzishare mu ntebe utuze mukecuru ati sawa urakoze mwana wawe Imana iguheze umugisha arakambaye niyinga bagiye mu ikanisa ngo bagere mu ikanisa pendo la Mungu ni kubwa pasha habari pendo la Mungu ni kubwa tutafurahi sana ezo isi cyubahiro nimuvuge ngo amen abafurere wacu bageze bavuga ngo kera na yaka kera na yaka umukecuru abaratse muri zana ntabwo ati pendo la Mungu ni kubwa ngume martire muri zintebe ukuni gute kubera akakarato k'umuhondo ariko abakecuru ni sawa basi ngo yamaga kuramo arakaza nashiriye umuhungu aramubwira ngo shikiri bya bacu ariko bacu andyohera cyane tabuki buryoha kawe Ereza n'igikundi cyane ahura neza kurusha ibiravyo byose nahurikize mufite wandangije uwanimika nkabumwami wisha mwari ninirite ndimbata icyaha cyose sinabikunda ahubwo niragije Yesu mukunzi wanje sinjita kubiri mwisi saranyuze haleluya no mu gihe cy'ibibazo bahora banezerewe oh haleluya bahora n'ibyishimo iteka ryose rimbi wako yaravuze ngo Yesu ni furaha yangu amejaa pendo kweli anaweza kusimika kila mwenye udhaifu ananipa ujasiri nguvu raha na faraja hata nikionja kufa Yesu ni rafiki yangu aravuga ngo nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha upendo dore kizagukura ku musozi wa maganya nukwimukira ku musozi wa masengesho nimuvuge ngo amen Amen. ikizatuma umarwa uwo mubabaro nako gahinda ni ku musozi wa masengesho Amen. bahasi dusenga Imana andyohera cyane tabuki uryoha izanu igikundiro cyinshi cyane ahumura neza kurusha ibiravyo byose naburikize mufite wandangirije uwanimika nkabumwami w'ishyanga rinirite ndimbata icyaha cyose
sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinshita ku biri mu isi Yesu aranyuze ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinshita ku biri mu isi aranyuze usenga Imana uyibwire ngo Mana maze kumva ijambo ryawe ndashaka ngo nkurwe ku kibazo ku musozi w'amaganya nimurirwe ku musozi w'amasengesho kuri wewe niho imitima yabera iziruhukira kuri wewe niho hari ihumure ry'ubuzima bwanje reka dufashe gusenga Mana nyir'ijuru mu izina rya Kristo Yesu urakwiriye Kristo Uhoraho Mana isumba byose uri Imana nzima uri Imana nzima uri Imana nzima uri Imana nzima uri Imana iteye ubwoba uri Imana ihambaye uri Imana ihambaye urakoze kubw'ijambo ryawe mwami twumvise muri uyu mugoroba urakoze wera w'Isiraheli ku igaburo ryiza utugaburiye urakoze ku muti mwiza utanze uhwanye n'indwara turwaye urakoze kuko mwami utugiriye neza uduteye iteka tumaze kumva ijambo ryawe Data mu izina rya Kristo tahandi tubona izo mbaraga tahandi tubona ubwo bwiza tahandi tubona uko kuruhuka tahandi dukura ibyo byishimo tahandi dukura amahoro keretse kuri wowe mwami Mana yacu mu izina rya Kristo basabira imitima y'abagaragu bawe ureke tuva mu bihe by'amaganya twimukire ku musozi wo gusenga twimukire mu busabane bwacu nawe niwe ufite igisubizo cy'ubuzima niwe ufite igisubizo cy'intambara duhurazo niwe ufite igisubizo cy'imitwaro twikoreye niwe ufite igisubizo mwami Mana yacu Mana yo kwizerwa mu izina rya Kristo twambike imbaraga twegere ku musozi ni wowe data wa twese musozi w'amasengesho musozi w'amasengesho tuzamuka umusozi data mu izina rya Kristo kugira ngo tawaguhungiye wigeze akorwa n'isoni tawakwiriye wigeze akorwa n'isoni tawinjiye mu busabane nawe wigeze akorwa n'isoni data mu izina rya Kristo Yesu abantu baremerewe n'ibibazo byinshi ariko ureke bakizwa y'amaganya ubuzima buraruta imyambaro ubuzima buraruta ibiryo ubuzima buraruta ibyo kunywa reka ugire icyo twiganyira uri igisubizo cyacu ku manywa n'ijoro aho tugeze tuhagejejwe n'imbaraga zawe aho tugeze tuhagejejwe n'ukuboko kwawe aho tuhageze mwami tuhagejejwe n'imigambi yawe myiza kuri twe Mana nyir'ijuru mu izina rya Kristo tabara abagaragu bawe mwami satani ye kubihebesha satani ye kubatera ubwoba ureke tubone ibendera ryawe rimanikwa dakorera mu ijuru ureke tubone itabaza rimurika ureke tubone itabaza rimurika ureke tubone itabaza rimurika ureke ibyiringiro byacu bihindurwe bisha ureke ibyiringiro byacu bishasurwe muri wowe tukubone ko ari wowe igisubizo cy'ubuzima bwacu Kristo urakoze igisubizo Imana izayumva uri imbaraga zacu buri munsi uri Imana izitabara tunakuhitaji kila siku kila saa wewe ni tumaini letu data mu izina rya Kristo muririmbyi yaravuze ngo Mana si rimwe kandi si kabiri twabonye neza yawe reka ibyari bigiye kuduca intege ibyari bigiye kutwihebesha ibyari gutuma tumarwaho ibyari gukamura ibihe byacu by'ubusabane nawe reka uno mugoroba bitsindwe imbaraga zawe data zongere zihembure imbaraga zawe data zongere zigarure utugarurire ibihe byiza utugarurire ibihe by'ubusabane ugarurire ibihe by'ibyishimo ugarurire ibihe by'amahoro muri wowe data muri wowe niho dufite intsinzi muri wowe niho dufite intsinzi muri wowe niho dufite intsinzi urakoze Kristo urakoze kuri igisubizo cyacu tuzahora tuvuga ineza yawe tuzahora tuvuga gukomera kwawe ntabwo ari twebwe
ariko ni kubw'imbaraga zawe Kristo. Ndakwinginze Nyagasani Mana yanje, wongere utabarisha amaboko yawe akomeye kugira ngo arinde imitima yacu ije mu mutekano, umutekano w'indani mu mutima. Paulo yaravuze ngo ntabwo tureba kubigaragara ariko tureba kubitagaragara. Umutekano wo mu mitima, umutekano wo mu mitima, mahoro atangwa nawe, mahoro yo mu mitima, mahoro yo mu mitima ashingiye mu kukwizera, ashingiye mu kukwiringira, ashingiye mu kugutumbira, ashingiye data komatana nawe. Amahoro yo mu mutima mwami Mana yanjye, data mu izina rya Kristo, uzahora uri igisubizo cyacu, ni wowe mahoro yacu. uzahora. Turagushimiye yuko uri umugabo ufite imbaraga ku nyanja.